Dobrodošli, gledate High-Tech Zonu, emisiju o svetu tehnologije. Moje ime je Stefan Dević, a na početku naravno novosti. NASIni naučnici ubeđeni su da Mars nije prva planeta koju bi ljudi trebalo da posete, već Venera. Pre svega jer je vrlo slična Zemlji, doduše negde na 48. kilometru visine. Zato svi iz NASA gledaju iznad oblaka i konstruišu zamišljenu misiju Havok, koja podrazumeva flote cepelina iznad Venere, dakle prave leteće gradove. Nasuprot tome, na površini Venere je pravi pakao, pritisak i temperatura bez problema tope olovo. Ove letelice bile bi dugačke 130 metara, sa po 2 pilota i solarnim panelima koji bi bili smešteni na površini ovog dirižabla. A ovaj zmijoliki robot naziva serija 2 X125 sistem. Dugačak je preko 2 metra i može da nosi skoro 6 kg tereta. Ima fleksibilnu ruku i vrh koji može da se savije do 225 stepeni. Na samom videu čini se da ima ugrađenu i kameru kao i baterijsku lampu. Prethodna verzija sistema Jet Snake korišćena je kao bušilica u izgradnji luke u Majamiju u Americi. Ovi roboti koji podsjećaju na zmije nude veliku fleksibilnost i mogu da stanu na teško dostupna mesta. Hong Kong, Cirih, Tokio, New York. Gradovi su sa naprednim brzinama interneta, ali da li ste se ikada zapitali koji je grad sa najbržim internetom na svetu? Vrlo uskoro stanovnici Minneapolisa u Americi koristit će 10 terabita kao brzinu internet protoka. Za one koji vole da preuzimaju filmove, bit će interesantno da znaju da će ovom brzinom film biti skinut istog trenutka kada kliknete na dugme. Ovaj internet koštaće oko $400 na mesečnom nivou i trenutno je dostupan samo za 30.000 porodica u Minneapolisu. Pas Derbi ima urođeno nerazvijene prednje noge i zbog toga nije mogao da trči i hoda. Njegova sadašnja vlasnica na sreću radi za firmu 3D Systems koja se bavi 3D štampom. Ovom tehnologijom ona je uspela da mu napravi protezu za noge i samim tim poboljša kvalitet života. U kompaniji 3D System prvo su odlučili da psu Derbiju nabave kolica koja su služila, ali ga na neki način i ograničavala. Zatim su shvatili da je rešenje u njihovom poslu, u 3D štampanju. Za ovakav projekat koristili smo više 3D tehnologija i to nam je omogućilo da zaista razvijemo prirodan model, brzo i lako. Fenomenalna stvar kada je 3D dizajn u pitanju, u slučaju Derbija, je posjedovanje fotografija proteze na kompjuteru i mogućnost da ih odštampate mnogo brže nego da ste pojedinačno klesali modele i iznova ih pravili dok ne odgovaraju. 3D odštampane proteze, iako su drugačije od običnih, i dalje su strano telo, tako da se tim plašio kako će ih Derbi prihvatiti. Izradili su ih na printeru ProJet 5500X, koji omogućuje korišćenje više materijala istovremeno. Dok su ove proteze bile uspešne, u 3D sistemima kažu da rade na doradi dizajna kako bi pas bio još spretniji. A pogledajte koji su nam se proizvodi danas našli kao adekvatni u našoj stalnoj rubrici Zamislite situaciju. Zamislite situaciju. Nalazite se kod kuće, za vašim računarom, sedite, kucate, pretražujete internet i želite nešto da štampate, ali nemate štampač. Kakve štampače imate? U tom slučaju za vas najoptimalniji izbor bi bio naš model DeskJet 3525. Reč je o inkjet štampaču koji je multifunkcijski, dakle ujedno je skener, štampač i kopir i karakteriše ga velika ekonomičnost štampe. Naime, on koristi 4 kertridža, jedan crni i 3 boje zasebno. Crni može da oštampa 550 stranica, u boji 600 stranica. Takođe, jedna jako dobra njegova karakteristika je to da ima mogućnost dvostrane štampe, ali je i bežičan. Ima wireless direct, što znači da on sam odašilje signal, tako da vi možete direktno sa mobilnih telefona ili tableta da šaljete sadržaj koji želite da odštampate. On će to automatski primiti i odštampati. Toliko za danas iz High-Tech Zone. Gledajte nas svakim radnim danom na kanalu Pink 3. Doviđenja.